tamuonererie ureke ngahurirwo haria mbica ni unaona abana ruo runene kiriro ona kinyamariko nicio ihumbite onjoria thoko-ini ya Gikomba. Munini na munene, mukuru kana mwithi, othe magicaya ni ruo thutha wa kio kiao kia matuko maingi guitirirwo thi ni mwaki munene, mwaki uria ni nembe ciaguo gutiri ungihotire guciitimiriria. Thigacokirio tandi ngui mwathani Ngai oi babai mathaa-ini ma thaa kenda cia rucini niguo riboti yambiriirie gukinyira amwe a onjoria thoko-ini ino, no na thengia ya gwikinyia matinahota kuhonokia onaki kuona mwaki ucio uma munene muno. Na nginya nguo iria njikiriaga cia kigongona giaku ndiũĩ kũrĩa irĩ Ngai, ndihogoria ndakora nĩ ithire na mĩtwa baba witũ na wanjĩrie ndĩhĩtage na Bibilia Ngai wakwa nĩguo ndĩhahĩtire. Ĩno nĩyo Bibilia yakwa cũcũ. Maroiga ona rĩrĩa Gikomba kwanahĩa gutire gwakana mwaki ta uria uma kuo umuthi. Gutire kwahĩa mwaki ta ũyũ tondũ njoyaga moko ũguo ndera Ngai ahorie akahoria. Rĩu nĩ ũremire. Hakuna kitu nimeokoa hii jiko unaona hapa peke yake ndio nimepata. Nimekireire nganja mageria ma thirikari kuhurana na mwaki uyu, magitetia gitumi kia yage kuhuthira mahinya mothe kung'ethanira naguo ta uria makoretwo magika kugiria miaki gukinya miako-ini iria mambikite. Hii ni watu wanaambua tokeni kwa nguvu. Unaona? Notice haijafanya kazi. Sasa nini wanatumia mbinu nyingine kuwafukuza kwa njia ya kuteketeza rasilimali zao na mali zao. Helikopta ililetwa mpaka hapo ikamwaga jivu, ikamwaga ile powder, ikazimisha huo moto. Nini ilikosta watu kuleta helikopta kumwaga powder hapa isichomeke hapa. Na tunaona wanazunguka na hizo helikopta huku Kenya mzima. Tugikinya Gikomba mathaa-ini ma rucini tene kumoro dogo na ti dogo ya kivi aca ni dogo mwaki ugicina mamilioni ma mbeca methetwo na thithino nene. Na ndoka ndakwa indo ciakwa ni hiu na ihite kindu ta milioni 2.5 so far, na riu ndarigwo kuria kwambiriria. Gutire mwana na riana muthamaki ni arore na menya andu aya no mamuingiririe, andu aya nimo mamuheire kura na ndagika ino andu aya nimo aranyarira ni atorore tondu ona ithue twera bururi uyu ni kesa. Si ati hapa ni kwa Kikuyu peke yake, kuna Waluya, kuna Wakalenjin, kuna Wajaluo, kila kabila yote amechomekewa. Hakuna, zote zimechomeka. Mimi vile niko hivi ni hivyo tu. Hivyo tu. Ulikuwa unafanya biashara gani? Nilikuwa nashona na mashini mbili, overlock na straight. Zote zimechomeka. Mwako uyu na uria ukoragwo kienderio nguo cia uniform umuthi uguthogoragirwo mwaki na gutire ungithigiriria kuukuhiriria. Indo cia mamilioni ma mbeca ciahira mathito gutari ungi moima na njira na aria uhorie. Hii ni kitu imepangwa kwa sababu ni kila wakati. Tumezoea kulia na watu sikilizi. Watchman wanasema moto ilikuwa inalipuka, hii side inalipuka ile side nyingine hivyo. Hivyo ni kama ni kitu ilikuwa iko spread up. Serikali haone vile tunaona. Hata sasa mimi nalia mchozi kwa ajili mali yangu yote imeenda. Tutajenga tena mkuje mchome na tutajenga na tena mkuje mchome. Ona kuri uguo Governor wa Nairobi Johnson Sakaja kuhitukira ndumiriri ni ekirita mukode gukua kwa andu eri mutino-ini uyu, umwe ari muthuri na ungi mutumia, nagi makorwo makigurara uru. Oho ningi ni oigite ni mambikite uthuthuria niguo kumenya kihumo kia mwaki ucio. Mahali huko juzi wamemwaga material, kwa nini kujachomeka? Wamefika hapa mwisho wajachoma. Pale nyuma wajachoma hapo kwa samaki. Mnatuchukua mnatuandika kazi ya maguns, mnatuweka pamoja na maaskari. Maaskari ndo wanakuja wanatuua. Ate no itoigate thiini wa Gikomba. Netige kwamba gutuigata, ireke twambe turere. Biseno ya maitu igikuonia ruo ruri ngoro. Ruo runene gutari ungirutaukwo otigawe na Ngai mwene.
makiri maya ukuona magomanite thiini wa thoko-ini ya Gikomba ti mucemani wa kiuteti mokire no mokire kugeria kuhonokia indo ciao kuria maratara hathara ya mamilioni ma mbeca o mwakigeria kuhonokia kiria angihota kumana na wira wake makiuga matiramenya mwaki uyu umire nako na matioi mekurora nako amu matigwo mari njara ruhi matoi no kumahegia kuria na matiramenyerete kwaraga ruhi handu-ini ha Kameme TV kuma thoko-ini ya Gikomba guku Nyairobi njitagwo Maina Kehumo.